Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, uvažena zamenice predsjednika opštine, uvaženi zameniče predsjednika Skupštine, dame i gospodo, uvaženi odbornici, predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na 15. sednicu Skupštine opštine Brus, koja je zakazana za 17.12.2025. godine sa početkom u 11 časova. Pre utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu tragično nastradaloj našoj sugrađanki Tamari Virivić. Pre utvrđivanja dnevnog reda, pozivam koleginicu Danijelu da utvrdimo kvorum za rad. S obzirom da je današnje sednici prisutno 26 od ukupno 29 odbornika, utvrđujem da imamo kvorum za rad i prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za današnju sednicu predložen je sledeći dnevni red. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 14. sednice Skupštine opštine Brus, održane 20.11.2025. godine. Druga tačka, razmatranje predloga odluke o četvrtom rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Treća tačka, razmatranje predloga odluke o budžetu opštine Brus za 2026. godinu. Četvrta tačka, razmatranje predloga kadrovskog plana opštinske uprave opštine Brus za 2026. godinu. Peta tačka, razmatranje predloga odluke o oslobađanju plaćanja lokalnih administrativnih taksi. Šesta tačka, razmatranje programa poslovanja JKP Rasina Brus za 2026. godinu. Sedma tačka, razmatranje posebnog programa korišćenja subvencije JKP Rasina Brus za 2026. godinu. Osma tačka, razmatranje programa pranja i čišćenja saobraćajnih i javnih površina, održavanja komunalne higijene i javnog zelenila na području grada Brusa i naselja Brzeće za 2026. godinu JKP Rasina Brus. Deveta tačka, razmatranje pravilnika o reprogramu duga JKP Rasina Brus. Deseta tačka, razmatranje pravilnika o naplati dospelih potraživanja JKP Rasina Brus. 11. tačka, razmatranje pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Centru za socijalni rad Brus.
12. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana predsjednika opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 13. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana opštinskog veća opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 14. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Skupštine opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 15. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana opštinske uprave opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 16. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana opštinskog pravobranilaštva opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 17. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 18. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana štaba za vanredne situacije opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 19. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana turističke organizacije opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 20. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Narodne biblioteke Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 21. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Centra za kulturu Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 22. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 23. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Centra za socijalni rad Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 24. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana predškolske ustanove Pakuljice Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 25. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Srednje škole Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 26. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 27. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Osnovne škole Branko Radičević Razvojna sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 28. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Osnovne škole 1. maj Vajkovci sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 29. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana Osnovne škole Vuk Karadžić Blaževo sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. 30. tačka, razmatranje predloga rješenja o otuđenju neposrednom pogodbom katastarske parcele broj 696/4 katastarska opština Brus. 31. tačka, razmatranje predloga rješenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. 32. tačka, razmatranje predloga rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole Branko Radičević u Razvojni. 33. tačka, razmatranje predloga rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar Brus. 34. tačka, razmatranje predloga rješenja o obrazovanju komisije za vođenje postupka i donošenja rješenja po zahtevu za vraćanje zemljišta. 35. tačka, razmatranje predloga rješenja o davanju novčane pomoći Kričak Srećku iz Žunja. 36. tačka, razmatranje predloga rješenja o davanju novčane pomoći Marinković Zoranu, u materijalu piše iz Đerekara, tehnička je greška, nije iz Đerekara nego iz Ravništa. I 37. tačka su odbornička pitanja. Na predloženi dnevni red od strane odborničke grupe SNS, SPS, Brus ide dalje. Stigao je predlog za dopunu dnevnog reda. Prva tačka dopune jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana mesnih zajednica opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za da ova tačka postane sastavni deo dnevnog reda današnje sednice? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili da ova tačka postane sastavni deo današnje sednice. Sledeća dopuna jeste razmatranje predloga odluke o određivanju vršioca komunalne delatnosti i zoohigijena. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za odlučili da predlog ove odluke postane sastavni deo današnjeg dnevnog reda. Da li imamo još zahteva za dopunu dnevnog reda? Pošto nemamo zahteva za dopunu dnevnog reda, predlažem da se izjasnimo za dnevni red u celosti. Ko je za da
ovakav dnevni red bude na današnjoj sednici sa ove dve dopune? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili današnji dnevni red. Prva tačka dnevnog reda jeste usvajanje izvoda i zapisnika sa 14. sednice Skupštine opštine Brus, održane 20.11.2025. godine. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo pomenuti izvod? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili izvod i zapisnika sa prethodne sednice. Sledeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje predloga odluke o četvrtom rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Gospođo Lazarević, izvolite. Poštovani, kao što ste imali prilike da se sa razlogom predloga odluke o četvrtom rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu upoznate u dostavljenom materijalu, ja ću da rezimiram da je odluka o četvrtom rebalansu u odnosu na treći uvećana za 7.460.490 dinara na ime odobrenja uvećanja mase za plate zaposlenih u predškolskoj ustanovi Pahuljice, a na osnovu mišljenja Ministarstva finansija, i da sada iznosi 833.820.732 dinara umesto 826.360.242 dinara. Uvećane su samo apropriacije broj 119 i 120 koje se odnose na isplatu zarade i socijalnih doprinosa i svih izvora finansiranja. Kao pokriće za ovu vrstu troška je uvećanje prihoda od poreza na zarade, čija je realizacija na dan 15.12.2025. godine iznosila blizu 275 miliona dinara, a u našem planu prihoda planiran je iznos od 287 miliona dinara i čije ostvarenje očekujemo do kraja ove godine. Hvala, Vesna. Da li se još neko javlja za reč? Pošto nemamo više prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo predlog odluke o četvrtom rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog odluke. Sledeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje predloga odluke o budžetu opštine Brus za 2026. godinu. Otvaram raspravu. Vesna, izvolite. U skladu sa članovima 31, 36a i 40 Zakona o budžetskom sistemu i uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. urađeno je uputstvo za pripremu budžeta opštine Brus za 2026. godinu sa smernicama direktnim i indirektnim korisnicima budžeta lokalne vlasti. Predlog odluke o budžetu opštine Brus za 2026. godinu iznosi 852.427.901 dinar iz svih izvora finansiranja. Ovaj budžet je razvojni i sa ciljem socijalnog očuvanja i očuvanja životnog standarda. Okosnicu budžetske i fiskalne politike u narednoj godini čine sledeće mere: rasterećenje privrede, podrška privrednom rastu, smanjenje učešća javnog duga u BDP-u, kontinuitet razvojnih i socijalnih programa, održivost javnih finansija, rast ekonomske aktivnosti koji doprinosi povećanoj stopi participacije radne snage i jačanju tržišta rada uz istovremeno povećanje realnih zarada i zaposlenosti. Minimalna cena rada tokom naredne godine biće uvećana za 10,1% počev od januara. Opština Brus je u budućem periodu odredila prioritete i strateške ciljeve, a na osnovu strategije lokalnog ekonomskog razvoja i to: stvaranje uslova za razvoj poslovne infrastrukture, stvaranje uslova za ubrzani razvoj lokalnih mikro i malih preduzeća i preduzetničkih radnji u turističkoj, poljoprivredno-prehrambenoj industriji, industriji prerade drveta i industriji usluga,
stvaranje uslova za efikasno iskorišćavanje prirodnih resursa i ubrzani razvoj lokalnih poljoprivrednih gazdinstava i zadruga, stvaranje uslova za poboljšanje života i poslovanja u seoskim naseljenim mestima opštine Brus, stvaranje uslova za osnivanje i razvoj društveno-ekonomskog podkopaoničkog međuopštinskog teritorijalnog saveza. Planom kapitalnih investicija opštine Brus za period 2026-2028 godina dat je prikaz kapitalnih investicija kojim je planirana rekonstrukcija i izgradnja navedenih putnih pravaca, izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, projektno-tehnička dokumentacija. Održana je i javna rasprava na kojoj su razmatrani predlozi i sugestije građana. Tokom oktobra meseca ove godine potpisan je ugovor o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti, rekonstrukcija termičkog omotača kod Centra za kulturu sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u iznosu od 13.610.489 dinara, što iznosi 61,03% vrednosti projekta, dok će ostatak od 38,97%, tačnije 8.690.819 dinara, opština Brus kao korisnik biti u obavezi da obezbedi. Korisnik je dužan da okonča radove na projektu u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora, to jest do 17. oktobra 2026. godine. Ovaj projekat nije sastavni deo plana kapitalnih investicija, već je u odluci o budžetu prikazan kao zajednički projekat. Imamo u planu i rekonstrukciju gradskog parka u iznosu od 27 miliona dinara, za čiju realizaciju bi takođe bila povučena sredstva iz Republike na osnovu LEED projekta. Nastavlja se sa sprovođenjem projekta za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije i u 2026. godini kroz subvencije za zamenu stolarije, fasade, ugradnje kotlova, toplotnih pumpi i solarnih panela. Da podsjetim da je usvojeni plan razvoja opštine Brus 2022-2029 godina, koji podrazumeva najvažnije razvojne pravce za pomenuti period, a odnosi se na razvoj infrastrukture i zaštitu životne sredine, razvoj privrede, društveni razvoj. U odluci o budžetu obavezno se pre svega propisuju norme kojima se bliže uređuje odgovornost i ovlašćenje izvršnog organa, ali i drugih nadležnih organa lokalne vlasti u postupku donošenja i izvršavanja budžeta. Kao polazna osnova za planiranje budžeta za 2026. godinu uzeto je ostvarenje budžeta za prvih 9 meseci ove godine i realizacija u poslednjem kvartalu 2024. godine uvećana za stopu BDP-a, a sve prema uputstvu za pripremu odluke o budžetu koje je donelo Ministarstvo finansija u julu ove godine. Kada je u pitanju planiranje tekućih prihoda, do sada je u uputstvu za pripremu odluka o budžetu lokalne vlasti davana smernica da su lokalne vlasti u obavezi da prihode realno planiraju, to jest da je potrebno poći od ostvarenja prihoda za 3 kvartala u tekućoj budžetskoj godini i realizacije za zadnji kvartal prethodne godine, što predstavlja osnov za njihovo uvećanje, pri čemu ukupan rast prihoda ne sme da bude veći od nominalnog rasta BDP-a. Za 2026. godinu to je 6,8%. Pored navedene smernice, u uputstvu je do sada navođen jedan izuzetak, a to je da lokalna vlast može planirati veći obim prihoda, s tim što je u tom slučaju dužna da u obrazloženju odluke o budžetu navede razloge za takvo postupanje, kao i da obrazloži parametre korišćenja za projekciju takvih prihoda. Ove godine Ministarstvo finansija je revidiralo uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnih vlasti i svim lokalnim samoupravama propisalo gornje limite za plan prihoda. Za našu opštinu limit prihoda iznosi 853.146.323 dinara. I iznad te granice nije moguće planirati prihode, osim kada se za time stvori potreba u tekućem poslovanju koje nije bilo moguće predvideti u momentu donošenja budžeta. Što se tiče naše opštine, a i svih u Srbiji, tekući nenamenski transfer ostaje nepromenjen i oni i za 26. godinu u ukupnom iznosu glasi 184.482.099 dinara, to jest 21,64% od ukupnog plana prihoda. Najveći izvor prihoda planiran je od poreza na zarade, koji za narednu godinu iznosi 325 miliona dinara i predstavlja 38% udela u predlogu odluke o budžetu i čini više od trećine ukupnih prihoda. Da napomenem i bitan udeo od poreza na imovinu od 14,56%,
a ostatak od 25,80% primanja čine svi ostali prihodi koje možete da vidite u planu prihoda kao delu predloga odluke o budžetu za 2026. godinu. U okviru budžeta deo planiranih prihoda ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe, za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Što se tiče plana rashoda, on po programima za narednu godinu glasi ovako. Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje 205.000. Komunalne delatnosti 74.100.000 dinara. Lokalni i ekonomski razvoj u narednoj godini nije planiran, a umeđu vremenu, ako se steknu uslovi, bit će usvojen i taj predlog. Razvoj turizma 12.979.461 dinar. Poljoprivreda i ruralni razvoj 8.960.000. Zaštita životne sredine 39.350.000. Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 195.864.000 dinara. Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 124.945.206 dinara. Osnovno obrazovanje i vaspitanje 62.983.000. Srednje obrazovanje i vaspitanje 13.700.000. Socijalna i dečja zaštita 41.900.000 dinara. Zdravstvena zaštita 15,5 miliona. Razvoj kulture i informisanja 36.082.585 dinara. Razvoj sporta i omladine 21.577.597 dinara. Opšte usluge lokalne samouprave 154.873.026 dinara. Politički sistem lokalne samouprave 23.270.345 dinara. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 26.137.681 dinar. Budžetski deficit po planu iznosi 16.187.472 dinara za finansiranje kapitalnih projekata i izdataka i koristit će se iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz ostalih izvora sredstava. Kao i prethodnih godina, planiranje obima pojedinih kategorija rashoda i izdataka, kao i ograničenje rashoda i izdataka korisnika budžetskih sredstava, morali su da se ispoštuju u skladu sa uputstvom. Dana 5. decembra ove godine održana je javna rasprava na ovu temu, čiji izveštaj možete videti na našoj internet stranici. Vesna, hvala vam. Da li se još neko javlja za reč? Gospodine Radosavljević, izvolite. Poštovane koleginice i kolege odbornici, predstavnici vlasti, predstavnici medija, na poslednjim izborima smo mi, kao grupa građana, dobili smo podršku nemalog broja glasača, a to nosi i neke obaveze, pa smo i učestvovali na javnoj raspravi o budžetu ove godine i dali neke naše predloge. Marko Stošović, koji je član naše grupe i deo naše grupe, je odlično i argumentovano obrazložio ove naše predloge. I sad je meni zapravo zadatak da posle njega, težak zadatak, da kažem nešto novo i pametno. Ali pre nego što krenemo tome, ja bih vam pročitao, zbog onih koji nisu slušali ili nisu prisustvovali toj javnoj raspravi, naše predloge. A to je da se budžet poveća u oblasti poljoprivrede na minimum 15 miliona dinara i to za direktna davanja. Da se maksimalna sredstva odvoje za projektnu dokumentaciju kako bi se isto moglo da se konkuriše kod ministarstava i evropskih fondova. Zatim investicije za rešavanje vodosnabdevanja u 2026. godini u opštini Brus kao završetak ispitivanja i bušenja bunara u Brzeću u vrednosti od 50 miliona dinara. Da se uvrste sve ulice u prvoj zoni opštine Brus sa jedne i druge strane obale reke Rasine koje nisu asfaltirane, da se asfaltiraju dok se nekategorisani putevi u seoskim sredinama rade po prioritetu i ekonomskoj opravdanosti. Da se poveći izdavanje sredstava za zdravstvo, za finansiranje zapošljavanja potrebnog osoblja i to ću ja kasnije malo i o tome više da pričam.
zatim izdvajanje finansijskih sredstava zajedno s Elektroprivredom Srbijom na sanaciji, rekonstrukciji postojeće elektromreže u opštini Brus, izrada projektno-tehničke dokumentacije, konkurisanje resornih ministarstava za izradu solarnih panela na objektima javne namene, škole, vrtići, hale, opštine, raspisivanje međunarodnog tendera za istražnu bušotinu u Bruskoj banji, izdvajanje sredstava za lokalni akcioni plan zapošljavanja i samozapošljavanja u opštini Brus, izdvajanje sredstava za besplatne udžbenike od 1. do 8. razreda osnovne škole, da se opredele sredstva za mlade bračne parove koji se venčavaju i ostaju u Brusu, da se uvrsti izrada projektne dokumentacije za izradu trotoara kroz Lepenac i kroz Žičce, izdvajanje sredstava za finansiranje, stipendiranje 5 najboljih studenta iz oblasti koje su potrebne lokalnoj samoupravi, rešavanje vodosnabdevanja Sebranca i završetak izrade svih planova PDR-a, PGR-a, Brzeća, Zlatara, jer su svi rokovi probijeni. Nisam želeo dalje da vam, Marko je sve to odlično obrazlagao na samoj toj javnoj raspravi. Ono što je meni interesantno i što me iznenadilo, da jedini predlog je ko je dao, to smo bili mi kao grupa građana. Nije bilo nikakvih predloga od strane građana, privrednika, poljoprivrednih proizvođača. Da li to znači da oni vama ne veruju ili da smatraju da ih ne čujete? Što se tiče ovog budžeta, ovo je meni već 5. ili 6. skupštinska rasprava u budžetu i ona se svede uvek na isto. Mi kao grupa građana damo neke predloge kako da se utroše ova sredstva, kako da se unapredi život građana, vi to po pravilu odbijete. Mi onda malo kritikujemo ono što vi date kao predlog, vi to ignorišete i tako teramo stalno. Sam budžet često je samo mrtvo slovo na papiru, spisak lepih želja i verite mi, ja u zadnje vreme ga više i ne pratim toliko i ne unosi se u to šta piše u njemu. Zašto? Pa imamo mnoge projekte kojih nema u budžetu, a koji se realizuju, kao što su neki putevi, imali smo prema Banji put koji uopšte nije bio sastavni deo ovog budžeta, a onda imamo neke druge projekte koji se uopšte ne realizuju, kao bušotina u Banji. Godinama se ti projekti prepisuju. Plan kapitalnih investicija, mislim da je od 2020. od kad sam u ovoj skupštini isti, sa malim nekim promenama. I svi znamo zašto je to. To je zato što para za te investicije nema. A zašto ih nema? A zato što zbog lošeg planiranja, zbog loših odluka i vas, ove vlasti, a i onih vlasti pre vas. Imali smo projekte kao što je Nacionalni park koji je uzeo deo teritorije Brusa ili naše šumsko gazdinstvo i naše šumsko bogatstvo koje smo dali bez adekvatne nadoknade, onda nam se uništavaju vodotokovi hidrocentralama. Ali ono što najviše ovaj budžet opterećuje, i to je odluka koja je vezana za vas, to je naše javno-privatno partnerstvo sa Tehnogradnjom. Ovaj projekat i projekat formiranja fabrike za prečišćavanje vode u Brusu nam dovodi u neki ropski položaj prema Kruševcu. Što bi moj kolega i komšija Mitar rekao, dok je bio opoziciono nastrojen, sve pare odoše niz rasinu. Kako bilo? Bilo je. Pri tome ne radi se samo o novcu koji se izdvaja iz budžeta za ove projekte. Problem je ovde i to što, evo, mi imamo sad situaciju da naši privrednici koji imaju mašine za izvođenje građevinskih radova zatvaraju svoje preduzeće i napuštaju grad. To možete da proverite. Znači, ono što je trebalo da ide u njihove džepove mi dajemo u Kruševcu. Mi nismo ovde izabrani od strane naroda da poklanjamo ono što nije naše. Mi smo ovde da radimo u interesu zajednice. A imam utisak da ste se vi opredelili da slušate centralu, da slušate šefove gore, koji, koliko čujem, i sami nisu zadovoljni vašim radom ovde. Sve dok se ne oduprete pritiscima, ovde neće biti bolje. Što se tiče budžeta i nekih delova iz budžeta, ja sam napomenuo da ću pričati više o zdravstvu, to sam i na prošloj skupštini iznao kao podatak
mi stvarno dolazimo u situaciju da neće imati ko da leči ove ljude ovde. I evo ja ću dati jedan konkretan predlog, izdvojite značajna sredstva iz budžeta da se dovedu lekari koji na konkursima se ne javljaju na konkurse koje mi raspišemo, ponudite im novac da rešite njihova stambena pitanja, ponudite novac da se kao dodatak na plate, da bi oni se odlučili da dođu u naše mesto. Takođe, tražite od centrale i od vaših šefova da vam daju novac i za unapređenje poljoprivrede i obrazovanja i svih onih sektora koji su problematični, koji doprinose tome da ljudi odavde što više odlaze. Oni onako stalno govore da para ima i da pare nisu problem. Ako pare nisu problem, onda očigledno smatraju da ste vi problem. Jer pare ne dobijate. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite. Gde si bio ti kad si gledao? Ti si nam dao i pusto. Dobar dan. Ja ću pročitati izdvojeno mišljenje našeg člana odbora za financije Marka Stošovića. Ujedno to je i stav grupe građana i naše obrazloženje zašto mi kao grupa građana nećemo glasati za ovakav predlog budžeta za 2026. godinu. Nakon održane javne rasprave o budžetu za 2026. godinu opštine Brus i iznetih predloga koji se pre svega odnose na povećanje sredstava za poljoprivredu, besplatne udžbenike za sve razrede učenika osnovnih škola, po načinu kakav je predložen na javnoj raspravi i nakon predloga za povećanje sredstava za rešavanje problema vodosnabdevanja u opštini Brus i izdvajanje sredstava za rešavanje niskonaponske mreže u saradnji sa EPS-om, nadao sam se da će nešto od gore navedenih predloga biti prihvaćeno od strane vladajuće većine. Sada vidim da ništa nije prihvaćeno i da je predlog budžeta za 2026. godinu isti, kao i na javnoj raspravi. Stoga sam odlučio da budem protiv ovakvog nacrta i predloga budžeta opštine za 2026. godinu, jer smatram da je ono što sam predložio neophodno za dalji razvoj opštine Brus, sa čime se složio i predsednik opštine na javnoj raspravi. Hvala, Jasmina. Da li se još neko javlja za reč? Gospodin Jovanović, izvolite. A mislim da će se narod tek pita. Šalu na stranu, danas je ozbiljna tema, budžet je 850 miliona, to je 7 miliona evra, gde ovde ova skupštinska većina i svi mi zajedno danas treba da odredimo gde će se u narednom periodu ta sredstva trošiti i mislim da i predsjednik opštine i njegov tim imaće težak zadatak da utroši ovih 850 miliona dinara i da odluči da li ono što treba građanima i opštini Brus ili ono što neko drugi naredi, odnosno što sud naloži. Tako da, mi kad smo ovde pričali da je interes građana na prvom mestu, privrednika i onih ljudi koji su ovde ostali, da svi zajedno treba da radimo na tome i da stanemo svi zajedno da Brus pripada Brusćanima, nažalost, to nije bilo tako. Ovo je već druga godina, odnosno na današnji dan, pre 2 godine su bili izbori u opštini Brus. Građani su imali tad priliku da biraju, izabrali su vas. Mi smo tu dobili tih 22%, to je bio treći rezultat kao grupe građana u Republici Srbiji, zahvalni smo građanima na tome. Nadamo se da smo ovih 2 godine opravdali poverenje građana Brusa našim angažovanjem ovde, našim predlozima, tako da i danas imamo obavezu da ovim budžetom ovde to izdvojimo. Moji su prethodnici to lepo ovde izdvojili i naš, da kažem, predstavnik grupe građana dr. Duta Marko Stošović je bio na javnoj raspravi, nažalost jedini od koliko ima Brus 30.000 stanovnika, od privrednika i od svih, ja sad ovde malo pre i Duta je rekao da li su svi problemi ovde rešeni u opštini Brus, pa građani, privrednici, investitori nemaju interesovanja ili su izgubili podršku, odnosno, da kažem,
kako se već to zove, u vlast, pa nemaju više poverenja i onda vas više ništa ne pitaju, nego odu tamo kod nekih, pa onda kažu to što im treba. Tako da vidimo ovde da je u planu 852 miliona dinara predviđeno za budžet za sljedeću godinu, to je 19 miliona dinara, kako Vesna reče, više. Sad, vidimo da je to 14 miliona dinara za energetsku efikasnost i 57 miliona za saobraćajnu infrastrukturu. Za zaštitu životne sredine 25 miliona više. Sad, šta je manje? Manje je za usluge lokalne samouprave, to je 52 miliona dinara. Sad znamo ovde da je bilo 3 rebalansa, danas je bio i 4. Pitanje ovde, pošto je 52 miliona manje za lokalnu samoupravu, da li je to zbog tužbi, koje smo prošli put ovde 40 miliona dinara predvideli za te tužbe za puteve, ili je za nešto drugo, ili za plate, ili šta već. Za socijalnu zaštitu imamo 10 miliona manje. Sad to znači da smo rešili sve socijalne probleme i sva pitanja koje ovde muče građane, a vidimo u dopuni dnevnog reda da imamo stalno potrebe za pomoć, za lečenje i za tamo neke druge stvari. Ono najgore, a to je od čega se kreće, to je prostorno planiranje, planovi, vidimo da bilo je prošle godine 2,2 miliona dinara, odnosno 2 miliona, sad je to smanjeno na 205.000. Znači ovde, ako nema projekata koje ovde lokalna samouprava treba da izgradi, onda mi ne možemo da konkurišemo i da tražimo sredstva niti od ministarstva, niti gore od evropskih fondova, LEAD projekta i svega ostalo. Znači, zbog čega je smanjeno sa 2 miliona na 205.000 dinara. A znamo da mnogo ovde stvari koje smo pokrenuli i ova Skupština je donela odluku za PDR-ove, za mostove u Dubaca, za mostove u Lepencu, za Brzeće gore, i evo tu je Mitrović, znači za seosku sredinu i za gore prema Mramoru. Pokrenuto je, nije završeno ili je završeno, nije realizovano. Šta je sa tim projektima, da li su plaćeni ili nisu i zbog čega se to ne rešava. Kako da konkurišemo, znači, kod ministarstva ako nemamo izgrađene te projekte. Vidimo da u planu kapitalnih investicija skoro sve je isto ili je nešto malo promenjeno. Ovde što je dobro da se pohvali, to je 25 miliona dinara za vodosnabdevanje, o kome smo mi ovde 5 godina pričali. 5 godina smo pričali da bez dobre infrastrukture, bez jake struje, bez puteva, bez vodosnabdevanja nijedan investitor neće doći. Dobro je što je došlo tih 25 miliona dinara, odnosno je planirao, da li će se realizovati ili neće, to ne znamo. Pričali smo ovde i prošlog puta u prethodnoj 2023. Kad je bila vanredna situacija, 10 do 12 litra smo dokaptirali, zahvaljujući evo tu i predsjedniku i pomoćniku, ja sam isto bio jedan od učesnika tome, i do neke je dopremalo da ove godine bude bolje, ali nije dovoljno. Znači vidimo ovde, tu su dosta privrednika, da su svi uzeli da sami rešavaju to vodosnabdevanje, buše bunare, rešavaju probleme njihove, jer hoće da se bave tom privrednom delatnošćima, onda se ovde postavlja uloga, kakva je uloga Rasine. Ako svi nađemo izvor finansiranja drugi, što se tiče vode, što se tiče rešavanja i kanalizacije, onda ova Rasina ne treba da postoji ili neće imati ulogu da se bavi tom komunalnom delatnošću koja je predviđena zakonom. Znači, to je što je dobro. Pričali smo ovde o LEAD projektu. Znamo da je ovde najavljivano da je taj istorijski projekat, opština Brus je dobila 1,6 miliona evra za rešavanje raznih tih problema. Ovde smo dobili objašnjenje da su to putevi koji ne mogu da se realizuju, treba 4 metra da budu širine. Ja mislim da putevi postoje mnogo više. Vidimo ovde sada da je to rekonstrukcija parka 27 miliona i ne znam ja šta. Čisto mi je ovde da nam bude lepo. Ali da bi nešto bilo lepo, da bi ja izašao u park, treba da budem rešen fizički, da imam dobru platu, da budem gladan, da budem sit, da ne budem gladan, sad nama gledamo ping svakog dana, ako nemamo platu, nemamo čega da živimo ili nemamo prihoda od poljoprivrede i ne znam ja od čega. Znači, kakav bi parkovi, kakvi, da kažem, tamo ulepšavanje neko, ako nemamo, razumeš, osnovne uslove za život, nemamo vodu, nemamo, da kažem, te neke stvari koje su neophodne za život. Vidimo da od drugih izvora prihoda od ministarstva je samo 20 miliona dinara predviđeno. Smešno je vama, bit će vam smešno, vi imate odgovornost ovde najveću za propast Brusa koja ide, ide od 2020. godine, pa vama, vi ćete biti ovde krivi i svi oni koji ste ovde bili, jer vi donesete odluku ovde. Predsednik mora da ispunjava odluku budžetu kako vi ovde donosite.
On je samo nalogodavac, odnosno ono što vi ovde donesete već u kom pravcu da ide, vi odlučite ovde. Vi ne shvatate odgovornost ovde koju imate. Ja sam ovde pričao u prethodnom mandatu. Kad odete u prodavnicu, vi čekate 5 ili 10 dinara da vam se vrati kusur. A kad odlučite ovde u milionima gde će da idu, dižete ruke ne znajući gde će da idu i kako. Ali o tom potom, doće vreme za odgovornost. To je ono što se tiče ispred grupe građana. Dalje šta bi ovde mogu da kažem još, vezano za budžet, postavlja se pitanje, ako su mi 10 do 20% poreza povećali za sljedeću godinu, gde će taj porez da ide? Vidimo ovde najveći porez na zaradu, koji će da bude najveći porez na imovinu, znači opet od građana. Šta mi vraćamo tim istim građanima? Da li kroz poljoprivredu, da li kroz nacionalnu službu za zapošljavanje, vidimo da ove godine to nije bilo, lokalni akcioni plan gde se tamo daju određena sredstva. Očigledno da je budućnost neizvesna. Evo tu je, pa vi svi se znate, živimo ovdje u Brusu, bliži se sezona skijanja, evo tu je Mitrović, ja bih volio da se i on ovdje uključi. Da li smo mi neki problem ovdje rešili zadnjih 5 godina koji smo detektovali u Brzeću i na Strepencu i na Rendari što se tiče opštine Brus? Mislim da nismo, osim ovo, malo pre i pohvalio sam i pomoćnika i predsednika, vezano za vodosnabdevanje gde smo to povećali zadnjih ovih 5 godina. Znači, poreze povećavamo, budžete usvajamo, problemi se ne rešavaju, situacije su ogromni, a to pokazuju, kažem, ova dopuna koja bude ovde uvek na kraju dnevnog reda, gde svaku skupštinu mi dodeljujemo neko po 60 ili 100.000 dinara za socijalna neka davanja ili za lečenje. To znači da mi ne rešavamo probleme koje su goreći. Mi uvek rešavamo posledice, a posledice će svi nama da budu ogromne. Toliko. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Predsjedniče, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani odbornici, poštovani direktori i predstavnici medija. Ovako, prvo što želim da kažem to je da nije se predsjednik složio sa svim tim stvarima koje je Marko Stošović izneo. Znači, to uopšte nije tačno. Imate snimak javne rasprave, ja mislim, gospodin Miljković je snimao, pa trebali biste svi to da pogledate. Dakle, tad, ono što mogu da kažem, naravno da smo imali konstruktivnu raspravu i sa jedne i sa druge strane, ali da je bilo toliko slaganja, nije bilo toliko slaganja i mnoge stvari sam ja već tada obrazložio, da ne idem sada redom vezano i za poljoprivredu i stipendije, svašta nešto tu. U suštini, u skladu sa nekim mogućnostima i u zavisnosti od toga koliko ćemo imati novca na raspolaganju, mi ćemo rebalansima predviđati sve ono što je neophodno predvideti u datim trenucima. Što se tog dela tiče, zapisao sam ovde dosta stvari, ali da ne pričam o svemu tome. Opet se vraćamo kao i svake skupštine, kao i na svakoj skupštini na to javno-privatno partnerstvo sa Tehnogradnjom, na taj novac koji ode za Kruševac, svašta nešto. Ponovo ću reći da je to nešto besmisleno što se priča, da to uopšte nije tačno, da to ima mnogo svojih prednosti. Na kraju krajeva, evo, mogu otvoreno da kažem, ja sam već za neka 2 putna pravca dobio prijave da tu nešto nije u redu, da mora to da se sve ispita dalje, sve to kako treba, naravno sve je dokumentovano i sve kako treba, nije ništa pokrenuto dalje. Što se toga tiče, takođe, ono malo pre, što se tiče tih izbora pre 2 godine koji su bili, naravno mi smo dobili najveće poverenje naših sugrađana, opravdali smo ga, siguran sam, i opravdavat ćemo ga i nadalje. Što se tog dela tiče, takođe, kad već pričamo o javnoj raspravi koja je vezana za budžet opštine, rekli ste, ne znam, to je bilo prisutno, 3 ljudi je bilo prisutno,
Mi smo između ostalog i van toga uvek saslušali naše sugrađane i donosili odluke u skladu sa tim kada je u pitanju kreiranje budžeta, tako da pretpostavljam da iz tih razloga nije imalo potrebe da budu tu u tom trenutku. Dalje, lead projekta, to sam već objašnjavao što se tiče tih puteva i te širine, šta kako se dalje dešava. Inače, malo pre što se tiče budućnosti je uvek neizvesna šta god i kako god mi da radimo. Pominjemo taj Kopaonik uvek, mislim da dobar deo vas ovde, pogotovo starijih odbornika i ljudi koji su ovde prisutni, znaju kakvi problemi postoje koji su vezani za Kopaonik, koji su vezani prvo za tu tužbu koja se odnosi na to da treba da im vrati, da Republičkoj direkciji za imovinu treba da vratimo parcele koje su na taj neki način prisvojene 2005. godine tom nekom opštinskom odlukom i naravno uz to da platimo 240 miliona sa kamatama, možda čak i više od toga za prodatu zemlju. Pored toga gore imamo investitora koji se pojavljuje 2007. godine. Od tada pa nadalje dosta potpisanih ugovora, aneksa, svega i svačega. Između ostalog postoji, ajde da kažem i taj deo, vi znate isto dole, pogotovo u JKP-u, da taj projekat koji su oni imali, koji je vezan za vodosnabdevanje i koji je vezan za to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da te stvari nisu rađene po projektu. I zato je sve to stalo i treba sve to. Mi smo krenuli sa neke mrtve tačke, ali je jako teško sve to ispraviti sad. Zašto je to tako rađeno, ja ne mogu da ulazim u te stvari. Mislim, mogu da uđem, ali to da se nešto radi, da se papiri čekaju kasnije i sve to je neka druga stvar. Možemo nekad i detaljnije o svemu tome, nevezano za Skupštinu, znači da ja sam otvoren za to da razgovaram o tim stvarima i dobro bi mi došle informacije, uvek dodatne ako ih neko ima. Vodosnabdevanje, kad smo već pomenuli to naše vodosnabdevanje ponovo, imali smo, a imat ćemo nekada ponovo u budućnosti problem prilaska gore kaptažama. Trenutno je na snazi privremena mera, pa imamo mogućnost da priđemo. Kao što znate, gore su podrađene neke stvari, malo je poboljšan svakako dotok, međutim i u zimskom periodu svakako je manja potrošnja vode, ali direktorica garantuje da će sljedeće godine biti svakako mnogo manje restrikcija i da neće biti problema kao ove godine i prošle. Hvala. Hvala predsjedniče, da li će neko javiti za reč? Gospodin Radisavljević, po kom osnovu? S obzirom da ste već jednom pričali o podački dnevnog reda. Nešto ko ste predsjednik pomenuo, ja imam drugi podatak, tako da ne pitam Dobro, s obzirom da ste se referencirali i vi i gospodin Jovanović, izvolite. Kad sam slušao javnu raspravu, prvo moram da pohvalim način komunikacije, stvarno se bilo pristojno i od vas, Marko, naročito, ali ja imam ovde neke, vi ste rekli tada da su podaci koje mi iznosimo ovde i opozicija o javno-privatnom partnerstvu nisu tačni. Ovde kod mene imam jedan ugovor o tom javno-privatnom partnerstvu gde u članu 10 kažu privatni partner ima pravo na godišnju naknadu koju plaća javni partner za dostupnost izgrađene infrastrukture pod uslovima iz ovog ugovora, a onda u članu 12 stav 1. Privatni partner po ugovoru ima pravo na godišnju naknadu u fiksnom iznosu od 214.710.000 dinara godišnje bez PDV-a, odnosno u fiksnom iznosu od 257.652.000 dinara godišnje sa PDV-om. Privatni partner u stavu 2 ima pravo na naknadu po cenovniku utvrđenom od strane Skupštine opštine Brus u skladu s ovim ugovorom i ispostavljenom specifikacijom radova i računom.
stav 4. Godišnja naknada plaća se mesečno na osnovu izdate fakture privatnog partnera, javnom partneru po isteku obračunskog meseca u visini 1/12 godišnje naknade ili na osnovu izdatih naloga i stvarno izvedenih radova overenih od strane stručnog nadzora javnog partnera. Naknada privatnom partneru u fiksnom iznosu od 17.892.500 dinara mesečno bez PDV-a, odnosno u fiksnom iznosu od 21.470.000 dinara mesečno sa PDV-om. Mene interesuje, ja znam da toliko nije plaćeno, ali mene sad interesuje ovo. Ako ste vi dali, ne znam, 7-8 miliona mesečno, da li ovakav ugovor, sutradan kad se promeni vlast, dođe neko drugi, pa se pojavi taj privatni partner, kaže, mi smo po ugovoru imali, da li obavezu ste imali da nam date 21 milion koliko mesečno, da li će to da optereti budžet i da sudu da nas dobiju za takav jedan proces? Mislim, ovo je iz ugovora su stavke. Predsjedniče, izvolite. Neće to dodatno teretiti budžet, godine koje su iza nama i plaćanje, to je to što se toga tiče. Na prošloj sednici je usvojen šestomesečni izveštaj iz kog ste mogli da vidite samo po tim privremenim nekim situacijama koliko je novca plaćeno je sve ono što je urađeno i to je to, tako da nećemo imati problema, ali evo, isto kad već razgovaramo o tome i o ugovoru, eto čisto da kažem, ne da se zaštitimo, jer jednostavno to je tako kako je, nemamo problema sa tim stvarima, ali mi smo svakako planirali i kao i tokom ove godine dosta puta sam rekao, imamo dogovor sa njima da neke stavke iz ugovora aneksiramo, samo da budu drugačije. U svakom slučaju neće biti dodatnih opterećenja po budžetu. Bez reći. Po kom osnovu, gospodin Ivanović? Isto, izvolite. Ja se zahvaljujem predsjedniku na rečima ovde i na obećanjima, ali nažalost mi smo imali i od prethodnih ovde predsjednika i predsjednica koji su pričali jedno, a posle se toga dešavalo nešto drugo. Mi ovde kad smo 2022. godine usvajali taj ugovor i taj projekat javno-privatnog partnerstva, mi smo samo imali odluku. Projekat odbornici ovde nisu imali, ugovor ovde nisu imali, glasali su na neviđeno. Cenovnik nisu imali. Jedina smo mi ovde, da kažem, tad još nisu bili odbornička grupa, ali grupa građana, ja i moj kolega Duta, smo bili protiv toga, tražući obrazloženje zašto nemamo odluku, zašto nemamo ugovor, zašto nemamo projekat javno-privatnog partnerstva. Pa iz svega toga smo postavili tamo neka par odborničkih pitanja ovde i ovde smo tražili da li taj ugovor ima pravno mišljenje od javnog pravobranioca, pošto znamo ovde da svaki ugovor koji predsjednik potpiše mora da ima saglasnost javnog pravobranioca. Nažalost, ovde kako su mi izvadili dokumentaciju, ugovor je potpisan 31.10.2025. godine. Skupština je donela, odnosno 2022. godine. Skupština je donela odluku 25.10.2022. godine. Cenovnik neki koji je bio sastavni deo tog ugovora koji mi nismo ovdje usvojili, nismo ni znali, mišljenje javnog pravobranioca je bilo 27. Znači 2 dana posle donošenja ugovora javni pravobranilac je dao mišljenje. Mišljenje tamo kaže, baš u članu 12 i u članu stav 1 tačka 1 tog ugovora i članu 12 stav 7 kaže da treba da se izbaci ovo u fiksnom delu 214 miliona dinara. Mislim, znači, u ugovoru ne stoji da se, odnosno, nije izbačeno ovo što je javni pravobranioc rekao, što je pravno, da kažem, tumačenje njegovo bilo u tom trenutku. Sad, u članu 12, u stav 7 stoji da u slučaju da naručilac obezbedi veći iznos sredstava, znači više od 214 miliona dinara bez PDV-a, znači predsjednik opštine može da angažuje, ako ima više sredstava od 214 miliona, da angažuje toga i da bez, da kažem, opterećenja to radi. A ne stoji ako obezbedi manje, ili ako ova skupština ne može da obezbedi sredstava koliko je propisano. Šta je u tom slučaju se dešava? Ja razumem ovde vaše objašnjenje i to je logično tako bude, ali u ugovoru ne stoji. Stoji samo ako je više, da može da angažujemo da on radi više od 214 miliona, ako manje ga angažujemo, da li snosimo neke posljedice ili ne.
Ja bih ovde volio da se pravnici uključe, jer šta će, mi samo ovde pričamo o posledicama, tako o putevima, tako o Kopaoniku, zato što ovde svaku odluku, malo ste pre lepo rekli, Skupština je doneo odluku. Skupština donosi odluke. Da li ona pravno ispravna ili nije, onda završi na sudu, pa onda imamo probleme i jedna većina i druga i treća, mislim da su se uverili koliko tužbi ima i za putevi oko Kopaonika i oko vodosnabdevanja i oko svega. Zato što ovde, pre nego što donese se odluka, pravno se ne protumači dobro i nema svih pravnih osnova da se ona donese. Mi imamo ovde većinu, to su svoji, radi se po skupštinske odluka, da li je ono skladu sa zakonom. Zato bih volao da se svi ovde uključimo. Da ne dođe opet problem kao što smo došli oko Kopaonika i oko puteve, oko svega, da imamo probleme neka naredna vlast ili vi, ko smo svi ovde mladi i da kažem stiči smo godine, trpit ćemo ove posljedice koje se donosi ovde. Ja bih voleo da ovde javni pravobranioci ili neka ekipa ili načelnik ili pravnici protumače ovaj ugovor, da se pita advokatske komore ili ne znam ja ko i da vide koje su obaveze ovde za sve ovo što se sad dešava. Čisto dobro namerno, ništa tako da mislim da ste to shvatili svi koji 5 godina. Da li se još neko javlja za reč? Pošto nemamo više prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo predlog odluke o budžetu za 2026. godinu? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za i 7 protiv usvojili predlog odluke budžeta opštine Brus za 2026. godinu. Sledeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje predloga kadrovskog plana opštinske uprave opštine Brus za 2026. godinu. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo ovakav predlog kadrovskog plana? Ko je protiv? Da li imamo uzdržani? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog kadrovskog plana. Sledeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje predloga odluke o oslobađanju plaćanja lokalnih administrativnih taksi. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo ovakav predlog odluke? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog odluke. Sledeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje programa poslovanja JKP Rasina Brus za 2026. godinu. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Gospodine Vidović, pa gospodin Jovčić. Poštovanje za sve prisutne, predsjednika, zamjenice predsjednika, pomoćnika, predsjednika Skupštine i ostalih kolega odbornika, medije i ostalo. Ja se javljam povodom ove tačke dnevnog reda. Ne znam šta reći, ja ne znam plakati za ovakav predlog poslovanja. Pre svega smatram da je neozbiljno i da prvo šta treba da uradite, treba da smenite nadzorni odbor. Jer nadzorni odbor daje smernice šta direktor da radi. Sa ovakvim smernicama mi daleko nećemo da doguramo. Jer ovo što su oni ponudili, vrlo je neozbiljno. Mi znamo da Rasina, javno preduzeće, za zadnjih godinu i po dana ima gubitak, ja mislim, preko 50 miliona. Ovde u ovom predlogu za 26. godinu toga nema, da se kako će, na koji način da se vrate te pare u preduzeće, da se sanira gubitak. Baš ništa se ne vidi. Ima planiran je dobitak od 1 milion dinara. Znači, pod ovakvim poslovanjem treba nam narednih 50 godina da dovedemo preduzeće da bude rentabilno i za poslovanje. Samim tim, sve ovo drugo tamo što piše, pošto se javio još jedan govornik, možda će on o tome da priča, da se ja ne ponavljam, ili on, kod visine plata povećane su značajno sredstva, da samo pogledam, tu su značajna sredstva povećana sa 125 u ovoj godini na 175 miliona, pa se ne vidi odakle će te pare da rade.
pošto vidim da su predviđeni da se rade ti lokalni putevi, znamo da su u ovoj godini vrlo malo radili ili su radili puteve koji su neprofitabilni za Rasinu. Kad dobiju da rade od javno-privatnog partnera, što oni ne mogu, to su obično Blaževo, Domišljavina, mislim, treba da se rade putevi, ali malo mogu javni privatni partner da vidi gde je Blaževo i ostala ta mesta, a ne da radi javni privatni partner samo tu do Batota, do Tršanovaca, Lepenca, Milentije. Volio bih da sam vidio ovde koliko je fakturisana voda 25. ili u odnosu na 24. pošto imamo od 25. godine veći dotok, da li je to više ili manje. Vidim da su planirani primanje još radnika i to mislim da nije u skladu sa budućnosti te firme. Trebalo bi da se reducira, pogotovo radnici u kancelarijama, na uštrb radnicima na terenu. Tako da, sve u svemu mislim da nije ovo dobar plan za 26. godinu. Pa neka kolega možda će nešto detaljnije da se ne bi ponavljalo. Ivane, izvolite. Dobar dan i poštovanje svima, predsjedniku, zamjeniku, skupštini, direktorima i kolegama odbornicima. Pa manje više kolega Vlada Vidojević je rekao šta je problem. Konkretno, evo, pomenuo je povećanje broja zaposlenih. Sad nas dole negdje ima oko 90, 92, ovde se traži 96. S obzirom da smo mi sad u prekoračenju, Jelena, jedan dobronameran savjet, 10% može da se ima stalnog broja zaposlenih prekoračenje. Ja koliko znam, Skupština nije promenila taj broj, za Rasinu se taj broj 64 stalno zaposlenih, znači 70 može da nas ima, znači najviše dole, što stalno, što po drugim osnovama zaposlenja. Za troškove advokata planirano 1.000.000 dinara. Čemu toliko troškovi advokata kad imamo 2 pravnika u našoj pravnoj službi? Prihodi 267 miliona, to je totalno nerealno, neizvodljivo, jedino ako neplanirano neke pare ne dođu iz republičkog budžeta. Evo vidi se, znači 3 miliona opština je planirala subvencije, to je stvarno više nego malo. Plate, znači, se povećavaju sa 125 na 175 miliona, 50 miliona više. Nek nam je Bog u pomoći. Dobro, da ne bude da je sve loše, ima i dobrih stvari. Hvala Bogu, pa evo, konačno je potpisan taj kolektivni ugovor između koji su potpisali predsjednik opštine, direktor JKP-a i predsjednik reprezentativnog sindikata. Taj ugovor je trebao da bude potpisan još 2020. godine, ali za tu obstrukciju i nepotpisivanje lično je bila odgovorna tadašnja predsjednica opštine, Valentina Milosavljević, verovatno iz razloga jer je predsjednik sindikata u tom momentu bio Nebojša Jovanović. Budžetirane su jubilarne nagrade u iznosu od 1.600.000 dinara i daj Bože da se uđe u isplatu tih stvari. Ja mislim da do sad to, mislim da uopšte to nikad nije ni isplaćivano radnicima u ovoj istoriji postojanja javno-komunalnog preduzeća. Takođe vidio sam malo pre u materijalu u proširenju dnevnog reda, planirali ste zoohigijenu da date isto dole Rasini da radi. To je samo na papiru, izgleda lako, međutim, to je jedan jako skup proces. 2015. godine u proleće, taj deo su javno-komunalno preduzeće iz Kruševca Čistoća i gradska uprava Kruševac. Njih je u tom periodu to koštalo između 7 ili 8 miliona dinara, jer znači ta zoohigijena, za nju treba mnogo para da se uloži, da se obavlja po zakonu. Mi mislim da trenutno nemamo ni kapaciteta, ni ljudskog, ni ostalu infrastrukturu, a ni finansijskog. To je to od mene. Hvala Ivane. Direktorice, izvolite.
Poštovani predsjedniče Skupštine, zamjenice, pomoćniče, odbornici, mediji, hvala prvo na dobronamernim kritikama. Plan poslovanja je rađen prema uputstvu Ministarstva financija. To je šablon koji smo mi morali da popunimo i po kome mi moramo da se ponašamo. Ako pričamo o minusu JKP Rasine, ja mislim da je to zadnjih 20 godina. Ako pričamo o broju radnika, kolege koji su moje kolege u JKP Rasini treba da znaju da mi imamo nadzor državne revizije, znaju da imamo UKP svakodnevno i to sve za prošli period. Da li ja ili svi mi ovde zajedno, a pogotovo radnici Rasine, treba da stavimo prst na čelo i da se pitamo šta smo radili. Vodu smo naplatili u odnosu na prošle godine 30% više. Nema otpisivanja, nema poklanjanja, nema povlašćenih. A što je to bilo dozvoljeno u prošlom periodu? Ne znam. Lako je kritikovati, ali treba nešto sesti i uraditi. Još, ajde da ne budem surova, od kada sam VD direktora Rasine nemam ni jednu tužbu, a iz prethodnih perioda imamo ih na stotine. Da li od nezadovoljnih korisnika, da li od radova koji su urađeni pa nisu urađeni, da li od faktura koje su samo na papiru i samo je prošao novac, to je opet pitanje za neke druge, a ne za mene. Što se mene tiče, mi smo plan poslovanja napravili u skladu sa našim mogućnostima, trudit ćemo se da nekim projektima privučemo još više novca, da građanima obezbedimo nesmetano korišćenje svih naših usluga i stojimo na raspolaganju svima. Hvala. Hvala, Jelena. Da li se još neko javlja za reč? Gospodin Radisavljević, izvolite. Ja ću ovaj put kratko. Vi samo imate jedan problem, a to je ste vi produžetak i ovih prethodnih vlasti istih. Znači, i prošli put ste bili u strukturama vlasti, mislim većina ovde prisutnih. I sve je ovo nastavak politike SNS. Da li su ovi pred vas loše radili? A to je rezultat, svi ste odgovorni istom, da kažem, gazdi. Tako da, to što je sad malo bolje, ne znam da li nešto mnogo znači. Hvala. Hvala, da li se još neko javlja za reč? Jelena, pošto ste pomenuti preduzeće. Ja se izvinjavam, ja smatram da ovde niko nije produžetak nečije vlasti, da svako treba svoju odgovornost da nosi sam i da svako od sebe treba da da najbolje za dobrobit svih građana. Nisam rekla, niti sam imenovala ni jednog kolegu, tu je Ivan, bivši direktor, tu su iz ove vlasti direktori, nikog pojedinačno nisam, ali pričam o sebi i o onome što bi svako od nas trebao da da kao pojedinac. Produžetak ili ne produžetak, niko nikom ne može da kaže da ide da radi noću i da hvata divlje priključke. Jel mislite da će to neko da kaže? Jel mislite da će neko da traga, da neko nekom naredi, pošto je produžetak vlasti, da radi više ili manje? Ne, sve je do pojedinca. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Po kom osnovu? Nisi mene pomenuti preduzeća, ja Niste pomenuti direktno u replici, stvarno ne mogu da vam dam reč. Da li se još neko javlja za reč? Pošto nemamo više prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog programa poslovanja na glasanje. Ko je za da usvojimo program poslovanja JKP za 2026? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili predmetni program. Sledeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje posebnog programa korišćenja subvencije JKP Rasina Brus za 2026. godinu. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč?
Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo posebni program korišćenja subvencija JKP Rasina za 2026. Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni posebni program korišćenja subvencija. Sljedeća tačka dnevnog reda, razmatranje programa pranja i čišćenja saobraćajnih i javnih površina, održavanja komunalne higijene i javnog zelenila na području grada Brusa i naselja Brzeće za 2026. godinu, javnog komunalnog preduzeća Rasina Brus. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemam prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo navedeni program? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili predmetni program. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje pravilnika o reprogramu duga JKP Rasina Brus. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo pravilnik o reprogramu duga JKP Rasina Brus? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni pravilnik. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje pravilnika o naplati i dospelih potraživanja JKP Rasina Brus. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo pravilnik o naplati dospelih potraživanja JKP Rasina Brus? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili pravilnik o naplati dospelih potraživanja JKP Rasina Brus. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Centru za socijalni rad Brus. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Centru za socijalni rad? Ko je protiv? Da li imamo nekog da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili predmetni pravilnik. Predlažem, s obzirom da su u pitanju istovrsne tačke, to su usklađeni finansijski planovi od tačke 12 do tačke 29, da raspravu obavimo objedinjeno, a da glasamo u skladu sa Poslovnikom pojedinačno. Ko je za da vodimo objedinjenu raspravu po ovim tačkama dnevnog reda? Da li imamo nekog da je protiv? Da li imamo uzdržani? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog objedinjene rasprave. Da li se neko javlja za reč po pitanju ovih tačaka? S obzirom da nemamo prijavljenih govornika, prelazimo na glasanje po pojedinim tačkama. Tačka broj 12. Razmatranje usklađenog finansijskog plana predsjednika opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili ovakav usklađeni finansijski plan. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana opštinskog veća opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Da li imamo uzdržani? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili predmetni usklađeni finansijski plan. 14. tačka dnevnog reda, razmatranje usklađenog finansijskog plana Skupštine opštine Brus odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog.
Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana opštinske uprave opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Da li imamo neko da je protiv? Neko da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni usklađeni finansijski plan. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana opštinskog pravobranilaštva opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za? Da li imamo neko da je protiv? Da li je neko uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili predmetni usklađeni finansijski plan. Sljedeća tačka dnevnog reda, razmatranje usklađenog finansijskog plana budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Ko je protiv? Da li imamo nekog da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana štaba za vanredne situacije opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Ko je protiv? Da li imamo uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana turističke organizacije opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Da li imamo nekog da je protiv? Neko da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili predmetni usklađeni finansijski plan. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana Narodne biblioteke Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Da li imamo nekog da je protiv? Da li je neko uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana Centra za kulturu Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za? Da li imamo nekog da je protiv? Neko da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili usklađeni finansijski plan Centra za kulturu. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za? Da li imamo nekog da je protiv? Da li je neko uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. Sljedeća tačka dnevnog reda, razmatranje usklađenog finansijskog plana Centra za socijalni rad Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za? Da li imamo nekog da je protiv? Da li imamo nekog da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje usklađenog finansijskog plana predškolske ustanove Pahuljice Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Ko je protiv? Da li imamo nekog da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. 25. tačka dnevnog reda, razmatranje usklađenog finansijskog plana srednje škole Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Ko je protiv? Da li imamo nekog da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. 26. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Ko je protiv? Da li imamo nekog da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog.
Sljedeća tačka dnevnog reda, razmatranje usklađenog finansijskog plana osnovne škole Branko Radičević Razvojne sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Da li imamo nekog da je protiv? Neko da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. 28. tačka dnevnog reda, razmatranje usklađenog finansijskog plana osnovne škole 1. maj Vlajkovci sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Ko je za da usvojimo ovakav usklađeni finansijski plan? Da li imamo nekog da je protiv? Neko da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni usklađeni finansijski plan. 29. tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana osnovne škole Vuk Karadžić Blaževo sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Da li imamo neko da je protiv? Da li je neko uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. 30. tačka dnevnog reda, razmatranje predloga rješenja o utvrđenju neposrednom pogodbom katastarske parcele broj 696/4 katastarska opština Brus. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo ovakav predlog rješenja? Da li imamo nekog da je protiv? Da li imamo neko da je uzdržan? Konstatujem da smo sa 17 glasova za usvojili navedeni predlog rješenja. 31. tačka, razmatranje predloga rješenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Gospodin Radosavljević? Dobro, okej. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Jednoglasno. Hvala vam. Sljedeća tačka dnevnog reda, razmatranje predloga rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora osnovne škole Branko Radičević Razvojne. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Da li imamo nekog da je protiv? Da li je neko uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog rješenja. 33. tačka, razmatranje predloga rješenja o razrješenju i imenovanju člana upravnog odbora ustanove za fizičku kulturu Sportski centar Brus. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo ovakav predlog rješenja? Ko je protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog rješenja. 34. tačka, razmatranje predloga rješenja o obrazovanju komisije za vođenje postupka i donošenje rješenja po zahtevu za vraćanje zemljišta. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Da li je neko protiv? Da li imamo uzdržanih? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog rješenja. 35. tačka, razmatranje predloga rješenja o davanju novčane pomoći Kričak, Srećku i Žunja. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo ovakvo rješenje? Jednoglasno. Hvala vam. 36. tačka, razmatranje predloga rješenja o davanju novčane pomoći Marinković Zorana iz Ravništva. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo ovakav predlog rješenja? Jednoglasno. Hvala vam. Prelazimo na tačke koje su bile predmet dopune dnevnog reda. Prva tačka, razmatranje usklađenog finansijskog plana mesnih zajednica opštine Brus sa odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za 2025. godinu. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Izvolite, gospodine ministre. Poštovanje za sve prisutne. Ja bih povodom ove tačke dnevnog reda, pošto vidim da su iznosi mali od 50 do 100 i nešto hiljada, a vidim za brzeće da je
3.800.000 i vidi se iz priložene tabele da su to novčane kazne i penali po rešenju sudova. Pa me interesuje da li je to jedan spor, više sporova i iz kog je to vremenskog perioda i pretpostavljam da je to neki mali putić i gde se nalazi, da pitam predlagača, pošto već verovatno ima presuda tim su predložili i ovakav iznos. I ko je dao nalog da se radi taj put, pa smo morali idemo na sud po toga. Hvala vam, da li se još neko javlja za reč? Pošto nemamo prijavnih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predlog na glasanje. Ko je za da usvojimo ovako usklađeni finansijski plan mesnih zajednica? Ko je protiv? Da li imamo uzdržani? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili navedeni predlog. Sledeća tačka dnevnog reda jeste razmatranje predloga odluke o određivanju vršioca komunalne delatnosti i zoohigijene. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Izvolite, gospodin Jovanović. Ja moram da izađem ponovo ovde, pošto je Rasina jednim delom u pitanju, a i odgovornost lokalne samouprave koja je do sada bila, evo to je i predsednik, i ovde smo dobili pre par meseci koliko koštaju ujedi pasa na teritoriji opštine Brus i koliko je opština Brus bila dužna da plati, to je negde preko 2 i nešto miliona dinara, morala je da plati tamo tim oštećenim licima do čega je to došlo. Očigledno da tu sad odgovornost se prebaca na javno komunalno preduzeće Rasina. Znači, znamo da je tu opština Brus koja je, da kažem, nadležna za funkcionisanje jedne opštine i da osniva preduzeće koje se bave tom komunalnom delatnošću. U prethodnom periodu je potpisivala ugovore sa nekom tamo firmom, gde je imala ta firma ulogu da se bavi tim svim malutalicama i da, nažalost, to nije dobro funkcionisalo, čim smo plaćali milionske iznose, znate vi o čemu se to dobro tu radi, a i građani čim se toliki iznosi plaćaju. Znači, prigovora ima dosta, prvo dole dolaze u komunalno preduzeće, mislim i kod vas, sad odgovornost je velika, ta odgovornost je bila na vas, sad se prebaca to na komunalno preduzeće. Postavlja se ovde pitanje da li je to komunalno preduzeće sposobno da obavlja tu komunalnu delatnost ili će sada tužbe koje su dolazile sad prema vama da idu prema komunalnom preduzeću. Znamo ko evo i prethodni govornik tu, Ivan, koji je bio jedno vreme direktor dole, dao je poređenje Kruševac koji ima te probleme, znači tu su milionski iznosi u pitanju, kako se to reši, mi možda nesemo odluku da bilo ko od nas se bavi tom delatnošću, a da li ima kadrovsku i tehničku prednost da se bavi sa time. Znamo probleme gore oko deponije i svakodnevno živimo tu, građani su nesavesni, ostavljaju te pse lutalice svuda, tamo gde pored kontejnera i na deponiji i svega ostalo, a opština plaća tu nemarnost građana i nesavesnih tih korisnika. Pa ovde postavljam pitanje da li je vršena neka analiza pre nego što je ova odluka doneta i pre nego što je odgovornost prebačena na javno komunalno preduzeće Rasina. I ćemo mi, pored svih tih tužbi koje je opština sad plaćala, da plaćamo i mi, odnosno javno komunalno preduzeće, te sve tužbe koje dolaze od strane građana. Tako da jedno pojašnjenje pre nego što je ova odluka. Izvolite, gospodine Mićini. Poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče Skupštine, dragi odbornici, samo jedno pojašnjenje. Tehnički je neizvodljivo više da opština kao opštinska uprava se bavi zoohigijenom. Tako da će ovo je čisto prebačeno javnom komunalnom preduzeću koje će uzeti podizvođača, firmu koja je licencirana za taj posao. U Srbiji, znači u Republici Srbiji, osim Kruševca, vi to dobro znate, i Ivan i Nebojša, sem Kruševca, Niša i Beograda, niko nema drugih prihvatilišta. Tako da sve opštine u Republici Srbiji kubure sa tim problemom. Tako da je ovo čisto tehnički, kao što je sa rasvetom uzet podizvođač, tako će i ovo sa zoohigijenom da bude. Eto, to je čisto. Jer mnogo je skupo raditi prihvatilište, to vi znate i u pravu ste vi kao bivši direktor i bivši rukovodilac. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč?
Pošto nemamo više prijavljenih govornika, zaključujem raspravu i stavljam predloga na glasanje. Ko je za da usvojimo ovakav predlog odluke? Ko je protiv? Da li imamo nekoga da je uzdržan? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 19 glasova za usvajanje navedeni predlog odluke. I poslednja tačka dnevnog reda su odbornička pitanja. Da li se neko javlja za reč? Gospodine Radisavljević, izvolite. Pa ja sam jučer od građana dobio neka pitanja ovde koja su želeli da ja postavim, pa ćemo i u pisanoj formi dostaviti to. A pitanje glasi ovako: da li su predviđena finansijska sredstva za program samozapošljavanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i u kom iznosu? I da li su predviđena finansijska sredstva za studentske stipendije i u kom iznosu? Mi ćemo naknadno dostaviti u I dan u roku, dostavite, molim se. Da li se još neko javlja za reč? S obzirom da se niko ne javlja za reč i da nam je ovo verovatno poslednja sednica u ovoj godini, u ime opštinskog rukovodstva, svim dragim koleginicima i kolegama odbornicima, predstavnicima medija, iskoristit ću priliku da poželim sve najlepše u novoj godini, puno zdravlja, sreće, uspeha i da vas čuva Bog. Hvala vam, doviđenja, prijatno.